Yes, mbere y'uko tumaze iminsi twumva ibihuha, tutazi neza nimba ari amakuru ya nyayo ko Uganda igiye gufata intwaro ikinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikayataka. Ubu ngubu umugaba mukuru w'ingabo za leta ya Uganda, nk'uko ziyobowe n'umwana wa perezida Yoweri Kaguta Museveni, iyo akaba ari imfura ye, yatangaje ko ubu ngubu ku itariki 25 z'ukwa munani ariho papa we bazamwambika ipeti rishyashya, akava kuri generali akajya kuri marshali. Ayo ni amapeti abantu b'abaperezida biha bitewe n'ibintu byinshi bagezeho, aho kino gihugu kabya cyane ku bintu by'amapeti ya gisirikare. Atari nabwo bwa mbere bibaye, kuko bazaba bageze ba marishali babiri, aribo marishali Museveni ndetse n'uwapfuye bitaga marishali Idi Amin Dada. Ubona Kongo rero bakaba bahuje iyo migambi, cyangwa se ako kinene ko kuba bashaka amapeti arenze indengakamere, bakaba bakiha ipeti rya marishali.